Nak result jong ke election MDC Shakasi Hills Autonomous District Council KHADC kablapan benar dakatna District Council Affairs ke Sarkar Jilla menhaka arpu sau tarik rempang araja arpusan naki arpu kandai teliki constituency beper la sakhi paka United Democratic Party UDP kala job satang na santeliki constituency. Nakini ki santliki constituency berkentup na Sora, Mairang Nongklau, Nongspung Soyong, Langren bat Shella, hakabala syam bagi kertong naka UDP kila penlim yaki kertong ke biya Khun Marjan kata naka seng National People's Party NPP bat kumjo naka Voice of the People Party VPP. Uba Tito Starwal Khan, uba dangsha jet ban mikmat ya kesora, ula yok ban kur nyohajar sanspa kandai puai vote, bat penliam yau kertong ke VPP uba John W. Thaba, dakabatam praspa nrupulai vote. Namairang Nongklau uba Equator Nongrang, uba deiru MDC berem ula yok ban kur katsau hajar kandai spa nyau puai vote, bat penliam yau ba John Jeffrey Basayomat ke VPP da hajar praspa sanpupra vote. Nongspong Soyong uba sensyar kupar Roy Lingdo Thaba ubariru MLA ke Soyong ulayok ban kur kendai hajar reus pa khanyo vote dak bepenlim yo ba samlen mal ngyang ke NPP tang da arspa prapoi vote. Na Langren constituency pat uba Pius Marwen ubadang beteng ban syajit kum MDC hakani ke kentir kumju ubadiru MLA ke Ranikor ulayok ban kur khat lai hajar lai spa arpusan vote bat penlim yo kertong ke NPP uba Mandilos Nongbri da hajar praspa khandai pukandai vote. Haba pai Shella pan uba bariku par sendram ubadiru paratrai jong MLA ke Shella constituency kata uba balajit kupar sendram ulayok kur nriu hajar arspa sau pusau vote bat penlim the sunspa lai pu vote yau kertong ke NPP uba Ethan Kharpuri ubadairu ukun jong ke MDC badang syajit biang ke Nongshken ke Kongres Mary Kharpuri. Kadang day kesian ke beningkong ya kini ki arngot baginya Khun ya ke election banyak kini mi bujli ya katay ke MDC constituency bala jumi khmat daw ba tenwel dekar bam kwai hadwa rublay nado usnam arajar saw hado benai jellio araja arpusau. Uba balajit kupar bat uba bari kupar kidei ki Khun jong MLA barem ke Shella u Dr. Don Kupar Roy bam kwai hadwaru bleng ubala bat tengru kumu menteri rang ba ke Jella Meghalaya hakisnam arajar pra arajar khandai bat kumu lampang ke yeng dorbar thawan ke Jella Meghalaya hakisnam arajar khat pra arajar khat khandai. U Dr. Don Kupar Roy udeiru MLA bala mikmat ya ke Shella constituency naru snam khat khandai spa prapupra tat hado bo ndak klat no house nam arajar khat khandai bat menta ya ke constituency dang mikmat pat dau Khun jong u kata uba balajit kupar naru snam arajar khat khandai. Ke Kongres pat kebari ke MDC na Nongshken naru snam arajar khandai bat kelas syajit biang hakasin ke besar menta ke genti bat kelai Khun ya ke election MLA persya yau Dr. Don Kupar Roy na Shella constituency house nam arajar khatlai. Nang ta kalay Khun persya ru yo ba Preston Tensong ha ke election MLA na punur sla house nam arajar khat pra bot pat ya ke election MLA shiteng samoy na Shella house nam arajar khat khandai hadien ke jing klat no Dr. Don Kupar Roy persya yo ba balajit kupar. Nang ta kalay Khun biang ha ke election MLA araja arpulai persya yo ba balajit kupar Henry kamsyam lala banjob. Habatin pej bahagi kishab kashab plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam don ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya